Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikiye muri hirya no hino ku isi. Iyi ni Day to Day TV, uyu ni umwanya w'ibivugwa mu itangazamakuru. Njye Marie Jose Niyituriki. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Kayishema Fulgence washakishwaga n'u Rwanda kubera ibyaha bya jenoside yafashwe. Naho hongeye gusubukurwa imirimo yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi Kampala-Kigali. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwugarijwe n'imyigaragambyo batavuga rumwe nabwo. Amerika yihanangirije Perezida Tshisekedi uri kwibasira abatavuga rumwe nabo. Aya makuru kimwe n'andi yose reka tuze tuyarambure mu kanya. Ikaze nanone mu makuru mu buryo burambuye twanzikiye kuri iyi ngiyi ivuga ko Kayishema Fulgence washakishwaga n'u Rwanda kubera ibyaha bya jenoside yafashwe. Umunyarwanda Kayishema Fulgence wari umaze igihe kirekire ashakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda kubera ko akekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Afurika y'Epfo. Uyu mugabo amaze imyaka irenga 30 ashakishwa n'u Rwanda. Yafashwe kuwa 24 Gicurasi 2023 bigizwemo uruhare na polisi n'itsinda ry'ubushinjacyaha bw'urwego rw'umuryango w'abibumbye rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Umushinjacyaha mukuru w'uru rwego Serge Brammertz yatangaje ko hari icyizere cy'uko ubutabera buzaboneka nyuma y'ifatwa rya Kayishema. Ubwo yagiraga ati Fulgence Kayishema yari amaze imyaka 20 ashakishwa. Ifatwa rye riratanga icyizere cy'uko azaryozwa ibyaha akurikiranyweho. Serge kandi yongeyeho ko jenoside ari icyaha gikomeye cyane kizwi na mwene muntu. Umuryango mpuzamahanga wakoze ibishoboka byose kugira ngo ababikoze bakurikiranwe kandi bahanwe ku buryo jenoside itazongera kubaho ukundi. Ifatwa rya Kayishema ni ikimenyetso gifatika cy'uko uruhare rwe rutazibagirana kandi ko ubutabera buzatangwa. IRMCT yemeje ko Kayishema aragezwa imbere y'urukiko rwo muri Cape Town kwa 26 Gicurasi 2023. U Rwanda rushinja Kayishema kugira uruhare mu kwica Abatutsi 2,000 bari bahungiye muri Kiliziya ya Nyange. Kwa 28 Gashyantare 2012 niho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rukorera i Arusha rwafashe umwanzuro wo kohereza urubanza rwa Kayishema Fulgence kuburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda. Hasubukuwe imirimo yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi Kampala-Kigali. Imirimo yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi Kampala-Kigali yasubukuwe nyuma y'ibiganiro u Rwanda na Uganda byagiranye bigamije kwigira hamwe iyubako ryawo. Iyubako ry'uyu muhanda mugari wa gari ya moshi Kampala-Kigali witezweho koroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi ndetse n'akarere muri rusange. Byitezwe ko kandi uyu muhanda niwuzura uzafasha ibyo bihugu byombi koroherwa no kugera ku byambu nka Mombasa ndetse bikazorohereza n'ubucuruzi. Ikinyamakuru Chimp Reports dukesha iyi nkuru cyatangaje ko Uganda izabanza kubaka igice Maraba Kampala kiva ku mupaka wa Kenya kikagera ku murwa mukuru wa Uganda. Igiciro cya kabiri Uganda izavana uwo muhanda i Kampala ugera ahazwi nka Mirama Hills ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu karere ka Nyagatare. U Rwanda narwo ruzahita rutangira kubaka umuhanda uva Nyagatare ugere mu mujyi wa Kigali. Uyu muhanda wari watangiye kuganirwaho guhera mu mwaka wa 2014. Icyakora biza gukomwa mu nkokora n'umubano mubi hagati y'ibihugu byombi, icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ibura ry'abaterankunga. Kuwa kabiri Kampala muri Uganda habereye inama y'abahagarariye u Rwanda, Uganda ndetse na Sudani y'Epfo hagamijwe kungurana ibitekerezo ku buryo uwo muhanda wakubakwa mu maguru mashya mu rwego rwo koroshya ubucuruzi. Ubwo uyu muhanda uzaba ugeze muri Uganda kandi nibwo hazubakirwaho irindi shami ryawo rigana muri Sudani y'Epfo. Enjeniyeri Perez Wamburu, umuhuzabikorwa w'uyu mushinga ku ruhande rwa Uganda, yavuze ko nibaramuka babonye amafaranga batazategereza ko igice cya Maraba Kampala cyuzura, ahubwo bazahita batangira kubaka igice cya kabiri kigana mu Rwanda. Biteganyijwe ko guhera muri Nzeri uyu mwaka aribwo Uganda izatangira kubaka igice kiva Kenya aricyo Maraba Kampala. Amafaranga aramutse abonekeye igihe ivuga ko igice cya Kampala Mirama Hills ari nacyo kigera ku Rwanda cyazaba cyuzuye bitarenze muri 2029. Umwe mu bayobozi bo mu Rwanda witabiriye inama yabereye i Kampala yavuze ko inyigo y'aho umuhanda uzanyura mu Rwanda yamaze gukorwa, igisigaye ngo akaba ari ugushakisha abaterankunga. Kubera ko Kenya yatangiye kubaka igice kigera Maraba, hagaragajwe ko abaterankunga batazabura kuko ibihugu byose biri muri uyu mushinga bigaragaza ubushake. Biteganyijwe ko umuhanda uramutse ugeze i Kigali uzakomeza mu bindi bice nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuhanda wa gari ya moshi Kampala-Kigali usanga undi watangiye Isaka Kigali uzaturuka muri Tanzania. Uganda igiye kubaka igice kivi Maraba ku mupaka wa Kenya kikagera i Kampala,
ariho hazashamikiraho igice kigera mu Rwanda. Uyu muhanda uramutse wuzuye wafasha u Rwanda mu bucuruzi, dore ko kimwe mu bituma ibicuruzwa bihenda harimo n'urugendo bikora biva ku byambu nka Mombasa ndetse na Dar es Salaam, bigatwara iminsi myinshi mu nzira kugira ngo bigere kubo bigenewe. Amerika yihanangirije Perezida Tshisekedi uri kwibasira abatavuga rumwe nawe. Kuwa 23 Gicurasi 2023, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiranye ikiganiro kuri telefone na Antony Blinken, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Nyuma y'iki kiganiro, ibiro bikuru by'ubunyamabanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushinzwe ububanyi n'amahanga bwatangaje ko mu by'ingenzi Antony Blinken yagiranye na Perezida Tshisekedi harimo gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza amahame ya demokarasi, nyuma y'aho polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iheruka kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Antony Blinken yabwiye Perezida Tshisekedi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitashimishijwe n'imyitwarire ya polisi y'iki gihugu mu kwibasira no guhutaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo bari mu myigaragambyo yabaye kuwa 6 w'icyumweru gishize mu murwa mukuru Kinshasa. Antony Blinken kandi yibukije Perezida Tshisekedi ko abanyekongo bafite uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo n'ibibashishikaje muri politiki n'imiyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati, ubwo ni uburenganzira bw'ibanze bw'abanyekongo kandi ni ishingiro rya demokarasi. Dushyigikiye uburenganzira bw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibibashishikaje n'ibitekerezo byabo ku miyoborere ya politiki y'iki gihugu binyuze mu myigaragambyo ituje. Umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga kandi yakomeje avuga ko igihugu cye gifite ubushake bwo gushyigikira no gutera inkunga amatora atarimo uburiganya ateganyijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'uyu mwaka. Kuwa 20 Gicurasi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo abashyigikiye Moise Katumbi, Martin Fayulu ndetse n'abandi bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi mu murwa mukuru Kinshasa, ariko polisi y'iki gihugu ibahukamo irabakubita, bamwe barahakomerekera ndetse harimo n'abana bato bari munsi y'imyaka 18. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guta muri yombi abashinzwe umutekano bagize uruhare muri ibyo bikorwa bagashyikirizwa ubutabera kugira ngo biryozwe. Yongeraho kandi ko ibyo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Kongo bigomba guhagarara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zongeye kwamagana FDLR igaruka ku kibazo cya M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abakorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Kongo kubihagarika mu maguru mashya. Mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi kandi ku murongo wa telefone, Antony Blinken, umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, yagarutse ku kibazo cya FDLR, avuga ko abakorana n'uyu mutwe bose bagomba kubihagarika vuba na bwangu, kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo kiganiro na Perezida Tshisekedi, Antony Blinken yamubwiye ko umutwe wa FDLR ugomba gushyira intwaro hasi, abarwanyi babo bakava ku butaka bwa Kongo, ndetse kandi ko na FARDC isabwa guhagarika imikoranire n'uyu mutwe. Blinken atangaje ibi mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarushijeho kwiyegereza umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ingabo za FARDC zikaba zifatanya n'abarwanyi ba FDLR mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. FDLR ni imwe mu mitwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba kubera ibikorwa by'iterabwoba byibasiye inyokomuntu. Uyu mutwe umaze imyaka irenga 20 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yagarutse ku mutwe wa M23, avuga ko Amerika yifuza ko uyu mutwe wakomeza gusubira inyuma ukava mu bice byose wigaruriye hashingiwe ku myanzuro ya Rwanda na Nairobi. Antony kandi yakomeje avuga ko impande zose zirebwa n'imyanzuro ya Rwanda na Nairobi zirimo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga n'abenegihugu ikorera mu burasirazuba bwa Kongo igomba nayo kubahiriza iyo myanzuro kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iki gihugu. Antony Blinken yongeye gusaba Perezida Tshisekedi guhagarika imvugo z'urwango zikomeje kwibasira bamwe mu banyekongo, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi, amazi atararenga inkombe. Ku rundi ruhande kandi, Blinken yongeye gusaba Leta y'u Rwanda guhagarika inkunga n'ubufasha ubwo ari bwo bwose ruha umutwe wa M23
u Rwanda ariko ntirwemeranya nawe kuko rwakunze guhakana ibyo birego ruvuga ko nta bufasha yaba ubwa gisirikare cyangwa se ubundi ubwo aribwo bwose buha M23 ndetse ko ikibazo cya Kongo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo. Mu mwaka wa 2022 ubwo yagiriraga urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibyo Anthony Blinken yavuze ku kibazo cya M23 na FDLR aribyo yongeye gushimangira mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi ku murongo wa telefone cyabaye kuwa 22 Gicurasi 2023. Tukiri muri iki gihugu cya Kongo, reka tubabwire ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwugarijwe n'imyigaragambyo y'abatavuga rumwe nabwo. Mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari kubera imyigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta ya Tshisekedi ubwo babangiraga kujya gutanga inyandiko zabo ku cyicaro gikuru cya komisiyo y'amatora. Ni imyigaragambyo yahanganishije polisi n'abatavuga rumwe na leta ya Kongo, ko polisi ya Kongo yasabaga abayobozi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gushyiraho itsinda ry'abantu 10 bajya gutanga inyandiko zabo ku cyicaro gikuru cya komisiyo yigenga y'amatora nk'uko byanditswe na Vice Guverineri w'umujyi wa Kinshasa. Ibyo ni ibintu abahanganye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi banze kuko bashakaga kujya imbere ya komisiyo y'amatora bose bakicara imbere yayo hamwe n'abigaragambya bose. Bikaba byabaye kuri uyu wa kane tariki 25 i Kinshasa. Iyo myigaragambyo yateguwe n'imitwe ine ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, harimo iyobowe na Martin Fayulu hamwe na Repubulika ya Moise Katumbi, ubuyobozi n'imiyoborere bigamije iterambere na Augustin Matata Ponyo, indege ya Deri Sesanga. Naho Bobi Wine yatangiye guhangana na Eddy Kenzo bapfa ihuriro ry'abahanzi ayoboye. Umunyapolitike akaba n'umunyamuziki yatangiye guhangana n'abahanzi barimo Eddy Kenzo nyuma yo kuyobora ihuriro ry'abahanzi rizwi nka Uganda National Musician Federation. Bobi Wine avuga ko Eddy Kenzo na Sheba Karungi ko gushinga iryo huriro bifitanye isano no kuba ari abahanzi b'inzara. Akaba yabigarutseho ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukorera kimwe mu bitangazamakuru byo muri Uganda. Eddy Kenzo uyoboye iri huriro ry'abahanzi muri Uganda mu gusubiza yabwiye Bobi Wine asa nk'umunyega ko namara kuba perezida aribwo azemererwa kwiyunga kuri iryo huriro. Yongeye amubwira ko akwiye kubaha amahoro bakagira ibyo biyambaza kuri guverinoma, bagakora kandi ibyo bagomba gukora nk'ihuriro kuko we ngo nta kintu na kimwe ashobora gufasha uruganda rw'umuziki muri Uganda. Ati nk'abahanzi ntacyo twakora tutanyuze kuri leta. Niba Bobi Wine abaye perezida tuzamwiyambaza kuko ari we uzaba ari hejuru, ariko mu gihe atari we natureke. Ihuriro ry'abahanzi bo muri Uganda riyobowe na Eddy Kenzo uherutse gutorwa, yongerezwa n'abarimo Sheba Karungi, Paraso cyangwa se Pius Mayanja na Juliana Kanyomozi. Ni nyuma kandi y'iminsi mike ahataniye igihembo cya Grammy Award 2022. Perezida Zelensky wa Ukraine yageneye ubutumwa Perezida Kagame. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kane tariki 25 byitezwe ko yakira ubutumwa bwa mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Ni ubutumwa umukuru w'igihugu ashyikirizwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba utegerejwe i Kigali. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye Bwiza.com dukesha iyi nkuru ko Minisitiri Kuleba araza kuri uyu munsi wa kane azaniye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubutumwa bwa mugenzi we Zelensky. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine aragera i Kigali akubutse Addis Ababa muri Ethiopia, aho kuwa gatatu yahuriye n'abayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kugeza ubu bikubiye mu butumwa ashyikiriza Perezida Paul Kagame ntibiramenyekana, gusa biri muri gahunda yo gushakira amaboko igihugu cye mu bya diplomasi we na Perezida Zelensky bamazemo igihe. Kuva muri Gashyantare umwaka ushize ubwo Ukraine yisangaga mu ntambara n'Uburusiya, u Rwanda cyo kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika birinze kugira uruhande bafata mu zihanganye muri iriya ntambara. Inshuro nyinshi mu nteko rusange ya Loni hagiye hatorerwa imyanzuro yari igamije gushyigikira Ukraine, gusa ibyinshi mu bihugu bya Afurika byakunze guhitamo kwifata. Ni ibyemezo bitagiye byakirwa neza na Ukraine ndetse n'ibihugu by'inshuti zayo byo mu burengerazuba bw'isi, bigasaba Afurika gutera umugongo Uburusiya ahubwo igatera ingabo mu bitugu Ukraine. Minisitiri Kuleba yongeye kubishimangira kuwa gatatu ubwo yahuriraga i Addis Ababa n'abarimo Perezida Azali Assoumani wa Komore, kuri ubu uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, cyo kimwe na Musa Faki Mahamat uyobora komisiyo y'uyu muryango. Yagize ati Ukraine yararakaye cyane bitewe n'uko ibihugu bya Afurika byahisemo kwifata mbere yo kubisaba kuyitiza ubufasha bwa diplomasi mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Uyu mukuru wa diplomasi ya Ukraine aganira n'abanyamakuru yavuze ko kutabogama atari cyo gisubizo. Yunzemo ati
niba utagize uruhande ubogamiraho ku gitero cya Ukraine yagabweho n'Uburusiya, ni ngombwa nanone guteganya kutagira urwo ubogamiraho mu gihe hafi yawe habaho kuvogera imipaka ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi ivuga ko Loni yashinje amahanga kwirengagiza ikibazo cy'abari mu kaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intumwa idasanzwe y'umuryango mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umuhuzabikorwa by'ubutabazi Bruno Remarquis yatabarije abaturage bari mu kaga muri iki gihugu, avuga ko amahanga yakirengagije. Abaturage barenga miliyoni 6,300,000 bakuye mu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba impunzi imbere mu gihugu, akaba ari wo mubare munini w'abavuye mu byabo muri Afurika. Ibi bisobanura uburyo abakeneye ubufasha biyongereye bidasanzwe. Bruno yavugiye Geneve mu Busuwisi kuwa kabiri w'iki cyumweru ko ikibazo cy'abanyekongo bakeneye ubufasha gikomeje kwirengagizwa n'isi yose, aho gituruka ku ntambara n'ibyorezo ndetse n'ibiza. Ati gikomezwa n'ibintu byinshi birimo kuba leta itagenzura ibice bimwe na bimwe no kuba nta bikorwa remezo bihari. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka abantu barenga 200,000 bavuye mu byabo mu ntara ya Ituri, bituma muri iyi ntara bagera kuri 1,100,600, aho abagore bageze hafi 1/2. Nibura hejuru ya 80% by'abavuye mu byabo byaturutse ku ntambara n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Mu mezi 18 ashize abantu hafi 829 basubiye mu byabo, bagizwe na 36% by'abo muri teritwari ya Irumu. Uyu mwaka hakenewe nibura miliyari 2,25,000,000 z'amadolari yo gufasha abari mu kaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hamaze gukusanywa 20% yayo. Reka ngushimire ko wari uduteze yombi. Amakuru avugwa mu bitangazamakuru nakagaruka. Ngende Marie Josine Nyituriki, mukomeze mugire ibihe byiza.